ka Voice of the People Party konstitusi halapan bay menta kasngi ka live voter kepada kasngiyo kebangi dengan ka parti iwan sipi kipai ba ban pensyai ya kimat jaga parti hakaba di bilai ha kini kisngi balik maka parti jungi dan benta tapi bun kijingelang kalau kabut peran kijing pensyai pai ba ha bide berkijing dawa joka parti yang jadi prateli kimat habak tu kasi kalami responsibili kimat tumjuru gade de kenti kaba nakalian ka parti gilayo aduan hakne ka umsin konstitusi ni seokumene sikade aba hari kasi idon i presiden barangba jongi ba aden milam sayang god nangtang idon i vice president i dr karachan gade vice president idon ru i Treasurer juga parti, Mbak Gross Natiang, Mbak Brai, Marbaniang, Ibn MLA juga Maulai Konstitusi, Unjuru, Ngidon ya Iba Marbut Dekar, Ibn Presiden Jong ke Youth Wing, Lambat KMDC, Jong ke parti yang ada ke Temuri Boy Jongi, Dadu UMDC Jong ke Umsing Konstitusi, Mbak Banriko Sinongsteng, Idon ru IMDC jong ka Mauti konstitusi iba kunjo rangtong kunjuru idon kinoelam jong ka parti na ka umsim konstitusi nadu Dr. Edi Kongjo ibde president iba Hoket Sim ibde secretary kong Janet Sim ibde president jong ka Riboy Body Women's Wing idon ru general secretary jong ka Youth Wing hane ka por nta iba karlan sun tumjuru ba kiwepat kinoilam jong ka parti ki ba na ki konstitusi ki ba per jong ka Temuri Boy ba kinoilam jong ka parti isu ngue sikade ka jingu ka puram ngai shoble namar ba ula aingi kene ka sngi ki ba pengat hoi wala ki bor district kila ai kubor ba hakne katayo kandon ke jing jur je uslap Henry hi mementa ka mariang kalong ko pengat karang kane ke bagi ba ka parti haman ba kidon ki jingirang jong ka parti ubuleu judor rengkat hakba ki pai ba ki yo kon sngap ya ka jikun syai jong ka parti ke si sundon hi ada ka por menta agar pada MDC jom ka umsin konstitusi ban ai ka jingkre pediang jungi hari ka por kemanta ningkong siap naingu ulai kai kenda golari la sumaringi iwe bangidon apreng amat ka pha ka bokoi ka bakia bangila simenta kani gaji ilang pajba abamta sni ai ulai ba barabor mafri bolong ngapniat kani program kabam tasni na pediang subha ye presiden bayi jungi iba adan mela besai umat blai subun ba ya kapor ka kodor ka jampi wat apreng jimbun kam jampi ba phila ban kolai por nang tasni malidan lang patni hakane opor lingba ka jidan lang ka jampi ka persnan baklai misi jungi ba de boro kinong song jong dia athan di boy ka bayi ka jungi na pediang subha ru yang Vice President jong parti Dr. Karashan Iba Grospor Natiang Treasurer jong parti nanta Iba Marbu Dakar Iba President jong Youth Wing nanta IMDC jong Mauti konstitusi Iba Kunjo Lang Rantong Bat Kinokit Kam jong parti jong ni Kaum Sning konstitusi Bat Boro Kiri Orang Ba Bidan Lang ni mga pediang subhaya kamtam nanta jong pi Pajba kibalai kulai por knak nang banyadon hakani kati ilang pajba kapan pesngau nakaliang ke parti gajongi ngangai skam baling ba jam persai jam ke parti kasa ai subun ji mutai nata jam hi baro yakani upon nakaliang ke jama kapwa kon penpau ba pajba jam jala jongi ilang badan bak hadu kata ta namar balai ngoi kata lingba ke jendoi ke jam hi baksami The Voice of the People Party, kani ka parti, kadai ka parti jom pajba, kaban pet ya kae kasion ke jom pajba, ot kham tam kan kai pi ya kae ka badan kam
hakawe dei bat kasencha ka khada tikum bala long hakini sni por bladap nakaliya ka party dai kunchai paipa bat paibaru matai ka sofu chai pha sapa ka sencha ka khada bat hakawe we gentaru ka dei ko sarkar ada ka skim ne bat we benta Makum bolong mata bun paipa kila sofu chai pha sapa ka MLA skim kani kalong siya kajing matay namta japi tum kipai ba bangadan kajenget ke bas kamru banang ni smart nakaliang ka party kanam trai sitam jesu mapensai pi halo jindan kam jampi basotu sai ba sapang ka sansar khada deling ba kajing sotu japi pai ba kalong sibun kajing matay namta jala jangi namar badai lingba kipai ba hi kibala ban thai sarkar Nomor ba lingba di situ jampi lingba ka jengai ka wur jampi nomor ba lingba ka partai ka jangi agi sni por di beladap kelapan cai sepang ka jingkodor ya kata ka sibut ka jampi tinggi sotanat sibun ba mata kipai ba ilaisin kia ba ya ka wur ka jangi bat ilai sotu sai ba ya ka jingdon kam ya kata ka wur ka jampi bakai ka bakam sotanat juju ba kipai ba mata Ila buat yang parti, undai syu bagi buat beliau simet kumpulan haki por di bangun sua. Nama beliau simet unumlah hebat hal ke sarkar, dedeka ke parti kepala bantai sarkar. Tinang ni ada long kalau kau bersotanat, kepai ba mata ila sotu usai, baka parti kalau kebadan kam, aduh kata bak kapan aja mutai namta jampi pai ba. Dengan sekolah bandang luang ni, nama baka parti ke jangi kafir ban kiwe parti kumba hilai ba hadu mata kagum ka chicken mau ka janga kampat judan kanu parti ba kanu rem ka janga kendai banwara ka sansar khada ka baput deta ka voice of the people party ba kanu rem ka janga kendai banwara ka sansar khada ka baput tengi sotu sai lingba ka jingkut ila wanyo sibon jingmatoi natai pai ba baboro kiliang Isakawai lu kecing affair dalam ba ini por produk 4 juta mano ban penyatali ya kejat benriau kumbalang mata isokumen sibun ban kalian ka parti ala ban penyatali ya kejat benriau kujengi lada lagi penan boy diwal dimaram bilangan ila long bet kawai kejat benriau kasi tikani kalong sia kecing mutai ka batrau namta pai ba jang jala jangi Deling ba ka Voice of the People Party kabala panwara mateson yang ikut kawai kejat benriau tengar ko pekan mau ni namar ba ikan mau ye Dr. Ricky AJ Singkan wala indon chu hani asla partai ngai ka kam ka bakra ojangi gelasaki barbaro pajba ilai kata ka kapor bai damdan hani asla partai namar ba ka kam ka bakra ojangi lapan isya ba kakam pagkakitin kaya ingkat tikan ni kalong siya nuksa ka baba nakaliang ka parti ka jangi bat kumjuru nakaliang presiden rumpa jangi badan ni wapilai sakilot ba ila IT siya mat masim namta ki jai benriu ba namta jalahi brakoi namar ngitip siya ba nakaliang ka jangi ba ila dan kumpa life ukrasnam ibala Syakri nak tahu pai ba tekani kalau kapur wajram hadu kata ni sofu sai paling ba ini kapur ilale sibun kam pula bagi ke kam pakilai sakilot namta jangi kagini ki ni kapur belada ini sokumen sibun begini yo kini ginom ilang jangi ibalakut jengut ibakut kemesim ibala IT syamat ban mesim Masyakari nak tahu pai ba bangangai scam ru banang ni smart isayo sigun jing mentoi lingba ka jing persa je parti dina kalian ngejanga nampu asu berpencurang ngejing keren ngejanga nomor bagi dang bur kinam keren nang ni smart bangsa pensai ki haka benta bakimat baper lingba i presiden ramba jangi ba prai batwe kinam keren tetang kini ki kirtin kiba kundia kulai sibun kulai sijam lu kulai kerkulangi baro iwai piwai Teswa pengansong askwa banginnya pertai da ulai sien laiwat kum kadak kacing iet bot kacing iet teli hau pra
pra. Blai sibon. Pagkublay Shibon, Pak Barin ko senang steng kepada OMDC jong ke Muslim Konsensi, lemba tin periang jong pi, Pak kejinglang perang jong pi lor ke parti.